Ngiyabingelela abazalwane bonke, ngibingelela obaba, ngibingelela omama, ngibingelela osisi, ngibingelela insizwa, ngibingelela abancane egameni lika Jesu waseNazaretha, ubaba noma bephakathi kwethu siyabingelela. uJesu Kristu inkosi, 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 uJesu Kristu inkosi. Amen. Igama lami nginguThandi wakaXulu, enye yamadodakazi asekhaya eZulwini. Ngiyindlalifa yeZulu bazalwane. Eyami ingceba isekho lana isisezulwini, ngibekelele emazulwini emhlabeni. Amen. Ngizobonga uNkulunkulu bazalwane ongibeke kule ndawo. Ngizombonga uNkulunkulu ngakho konke angenzele kona. Okunye angikhona ukuthi ngikusho kufakazi ekhaya lethu, ngoba kwesinye isikhathi kusuke kuukuthi mhlambe sizwele ubaba ukuthi inkosi yamazwane imisebenzi eminingi esakhaya. Buningi ubufakazi bazalwane nginabo ukuthi ngifika entabeni yendlu kaJehova, kwakukhona inkonzo ezakheni ngiqala nqa ukuya khona, ngaphuthuma khona bazalwane. Uyila ngafika khona ngathola ukuthi intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa ikhona la eMnambithi. Ngaqala ngakusasa kuyisonto njengoba kuqalwe namhlanje kade kukhona ezakheni. Ngiyambonga uNkulunkulu owahambela impilo yami bazalwane. Buningi ubufakazi enginabo. Ngiyacela ngithi mase ku 5 minutes bengisayinele egameni lika Jesu. Ngizobonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi ngizovuselela nanokuthi nje okweshumi bazalwane kubalekile mina kungenzele imanga mayethu baba nje okweshumi mawukhipha endaweni eright kuyakwenzela kuibusiso kuningi mina okungenzele kona sengisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Okokuqala nje ngathi ngisakhala ngikhala ngabantwana bami ukuthi ngeke ngikwazi ukuya le Richards Bay. Imali anginayo ngisayenzela abantwana bami uniform ngiyabathenga. Ngoba nomzalwane oyedwa owashayeka wakhipha 1.5 wathengela oyedwa wamawele ami akhona la endlini wathengela uniform bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu baba mayethu asikhulekele uthando nobunye entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngalifica uthando bazalwane engingakaze ngilifice la ngangikhona bazalwane. Okwesibili bazalwane besikhuleka sikhuleka ubhuti wethu behamba eyolungisa uRafu wakhe angaqali namhlanje bazalwane. Kade walima na 2018 engakwazi ukwenza lutho ukusebenza ikhanda kuyaphezulu kuphela umzimba wonke awusebenzi. Kade aqala ukulungisa lo Rafu kodwa ungalungi wafeyila bazalwane wafeyila kaningi. Nami ngaze ngangena ekhwezini kumama Lindiwe Phungula ngamcelela usizo kwangasizakala bazalwane methatha zonke into zakhe wabuya wathi ayiphumeleli ngoba manje uyena waye udrive. Ngelinye ilanga nje kule nyanga ephelile wathi wangitshela ngoba bengasitsheli mehamba ukuthi uyahamba uyolungisa. Kuloko wangitshela wathi uyahamba uyolungisa kusenesikhathi kusenethuba. Ngase kwafika nje enhlizweni yami ukuthi angimnike umkhuleko ngoba abantu abangakholwa bazalwane kunzima ukubanika umkhuleko ngoba bayifuna insindiso. Hlala nabantu abangayifuni insindiso. Ngawuthatha umkhuleko ngamnikeza ngathi sisazokhuleka sacela ukuthi ukhuleke lo mkhuleko lo esiuphiwe nathi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Wawuthatha umkhuleko wawukhuleka bazalwane nathi sabe sikhuleka ngoba nginento ethi ubaba wathi
umuntu umnikeza uRoma 10 kuqala awukhuleke amukele inkosi yamakhosi ukuze azokwazi ukuthi yonke into akayikhulekelayo iziwe uNkulunkulu. Wawuthatha umkhuleko wakhuleka bazalwane wahamba. Mayehamba bazalwane mebuya wabuya wangibiza wangitshela wathi ilona uthi sekuphumelele konke into zakhe zonke sezinze. Kushuthi uRafu wakhe usulungisekile bazalwane. Wathi bekunobuhiqihiki kodwa ulungisekile sekuphumele wathi uyabonga simbongele nakubazalwane kade bemkhulekisa. Ngizobonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi akukho kumehlulayo entabeni yendlu kaJehova. Sifundiswa iqiniso ukuthi uvuma izono ukuze uNkulunkulu azokuzwa ngoba nathi uzwa imikhuleko yethu ingoba sesiqalile sesivuma izono sidiliza udongo oluphambi kwethu. Ubufakazi sinabo buningi ubufakazi egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyabonga bazalwane isikhathi sesisincane uJesu Kristu inkosi. Amen.